Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kadto di pagahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag bigat na ibangal daw na imbang nga oras kada kaya aming kasangapada. Di pagkasalitan ni pagahim tayong Dani na pinauluan na iti inutil. May sama na pagkasalitan ngayon tayo pakasakduan iti liwliwang ken pagsarmingan ti biag papagahim mi. Sagudayin nga ti surat. Dear Manong Nemi, kasta unay itinak panagyaman kini Apo Diyos Manong Nemi. Apay ko nam. Nepasuhaak, impasangaydak, tinagibidak, abay natakkel, dapapa kini mama, nga napintas, ti panang disiplina ta kanya. May kadwa Manong Nemi, amok nga tulungan ti bagik. Nagbalinak adagos nga independent Manong Nemi. Sang kadi nga dagiti anak ket suportaran dagiti naganak. Iti likodan nga damat dagiti nakasaysaya at nga naganak Manong Nemi nga mangtratar, mga sikaso, mangipateg, mangted iti naranya ka masakbayan, mang disiplina kadagiti anak. Nga mitilikodan ti amin nga panagbalin dagiti naganak nga nasya at nga naganak. Agbalin met nga natangken ti ulo dagiti anak. Sang kadi? Vice versa, Manong Nemi at damat dagiti anak nga nasiyaat nga mitiligodan ti kinasiyaat da nagbalimbat nga irresponsable dagiti naganak. Adda mabalimi Manong Nemi samat kumakuna nga baknang kami ngem adda mabalimi. Tada papa kini mama Manong Nemi as asikaswenda iti pukod mi a negosyo. Adaan kami iti natalged nga balay. Adda bakit katulong mi idi Manong Nemi. Kas may isa nga lalaki no itilugodan nga may sak nga lalaki Manong. Nasapanak nga insuro ni mama kanag iti aramid iti uneg ti balay iti ligudan nga may sak lalaki. Amok ken naimas ti lutok Manong. Napintas ken naurnos iti panagdalos ken panagurnos ko. Amok nga labaan ti arwatek ken arwaten mi kada papa ken ni mama. Nainotak ken kastamatan nga malaksid nga adda ited da papa ken ni mama nga allowance ko idagpasbasak iti elementarya adda pay bukod ko nga sapol. Apay ko na Manong. No adda dagiti nakapoy iti
utek na nga kaskwelaak, isurok ida, siyak ti mga ramid ti assignment da, siyak ti mga ramid ti project da, ti resulta na, mangtaddan to kanyak iti tandan ko, uy. Kaya nangasawan, nagbasbasa ako, nagsapsapulak pa yun. Di kahit nasawan, manong nemi, maisip kunto di allowance ko. At dapat di kondahoy manong nemi, nga na ita akwarta. Kahit nga masapulak, igatang kuntot merienda. Pag merienda akto di kiti kaskola, ti pagpintasan na manong nemi. Kaya dyan, pakipiar ako na. Nagbasa ako dito high school, manong nemi, kasta manan tinaramid ko. I-conduct allowance, da papagi ni mama, saan da nga problema, no nalpas ko di assignment ko, unuan niya, managiti project ko, gabot na masulo. Nagbalinak nga, independent nga dagos. Saan ka sa kita duma nga naganak, mga problema da, no ti anak da kita, ipaspas nagbasa uno saan. Huwan manong. Saan nga kasapulan pa, nga palagipandak, da mama, kini papa, nga ipasnig ko tagbasa, gabot na nakapaspas na ka. Nagradwarak nga ti high school, manong nemi, nga adamat honor ko, no mampesambot unay nga siyak, itinalaing unay manong. Kinapudno na, saan nga pagpagatang kada papa, kini mama, ti ayam ko edi, no adda makwartaak, kasla nakaragragsak nga, ay ayaman tayo ayam nga nagkapukeng ka mismo akwartam amumpay nga adada nga ikel kas dapat ti arwatek manong nemi sandag nga igadgatangan da papakin ni mama iti arwatek no mangisibroak siyaklatan ti makamong agpili nga dayta nga igatan ko ket nagabumat lakad ako hada angem allowance ko dahil yung inurnong ko malaksid nga dapat da kiti masapsapulak nga itantandan kanyak da kiti ka eskola. Self-supporting nga dagos manong, independent nga na. Kahit nangasawan manong nemi, very proud. Dagiti naganak kanyak, para kanyak. Kastamat iti bagik manong, proud ag iti bagik. Gabotay ko na ako, saan na kabasta mangnamnama kadagiti parents ko, nga uri nga taawan da, kabaylak nagbiag, harang ganun. No apik hindi nasasundra at dabay mabalin na, at dabay kas kanyak manong naming resourceful, amok nga biyagan di biyag ko, amok nga sapulen ti kasapulan. Nagbasa ako ni ti college manong naming ti kurso nga computer engineering. Saan ka din mawat manong naming kada papakin ni mama, iti pagmatrikulak nga usarek. Banag ako nada kanyak. Islam mula ibagbaga anak nga parang uri awang kami kat kabaylam. Pa, ma, di ka di kayat takas ito tinagbaling anak yo? Kayat mi unay. Very proud kami kayang kaanak. Manipod pa nagubig mo, aging kakaragitoy, awan tinagbaling nga problema mi kang ka. Awan. Ada ka din na puuta mo nga nagproblema kami kang ka? Awan pa, mama, tadi ka matpulos inikkan ti problema. Ayun, tama. Hanggang nga nagproblema, kapunta saan ka anang nangted ti problema mi. Baga, sikat agproblema ka na kami nga naganak kang ka. Awan matamo ka problema? Problema ka na kayo pa, ma. Apay ko na yun. Apay? Agbatbata kayo napasnek ng mga esikaso ti negosyo. Ken, jabot pa'y nakita ni mama nga nagmisuot, buno nagsangit ako ma. Gabot nagbaling kabat nga napudno kini mama. Vice versa. Awan mati makita ka problema yo kini mama. Gabot ore man na nayonan ti tawen nyo ket kasla umubibing kay agpadpada. I'm very proud nga kayo ito nagbaling nga naganak kanyak pa, ma. Gabot no ikumparar ko karagdad to mga pamilya. Dagiti naganak, problema dagiti anak da. Dagiti anak, problema da dagiti naganak kadakwada. Da tayo, ti pamilya tayo papa, mama, kensyak nga kakaiso nga anak yo. Saan ka nga nagbaling nga problema? Mabalinting ang panakal sa lubungan, papa.
nga nasiyate nga pamilya. Diyan ka mo manong name ito nagsanaay ni mama. Apay nga nagsana kay mama. Amo manak. Tibiyag dito lobo. Saan nga mariklikan dagiti problema. Dagiti pa nakasuot. Dagiti pa nubok. Nukas, bilang man nagpepeso nga awan ti dimdim nga problema tayong yamsa nga mariklikan na nga adan to. Saan man nga pinakidaw-dawat adan to ngem tsaka mo no anyan to nga problema kan kaanon to nga dumteng. Arat pa ko nam, honey. Gusto ko nam, honey. Gusto ko na ni mamang mo. Tumapog kanto iti panagbaan sa iti college, iti panag-high school mo, pacheck nga dari iti mang sulsulisog kang kababae sa gari. Awan pa, apay ko na ayo. Apay? Hanak man nga gwapo. Kaslebagam nga santa nga gwapo nga gama. Hanga kas kanila dadu mga lalaki nga no makita mo, pero mo nagwapo ko nada. Siya, humpet na baga kanya kang babae nga, Dani, nagwapo ka? Awang pa'y papa. Tileng mang ko, Dani, nagsayahat ka? Dani, okay ka? Awang pinangibaga nga, Dani, you're handsome. Imposible. Usos na magbagag papa. Saan damat kindi, ado na kita na tao dita nga sandang husgahaan ti kinatao ti may sa tao ti akin na roar nga langa. Siguro, ibagbagada nga nasiyaat, kaunga, tanatulungak. Kaya dakay man lamang ibagbaga nga nasiyatak nga anak, kabuta sana ka mang ti problema yo, and resourcefulak, awan ti problema yo, nadaka sa pulak, kabuta kabailak ng patauden. Yan, mamati akmet kidi papa, mama, nga dan to dumteng. Yan nakas pagarigan ta dumteng tumandet nga problema pa nakasuot. Panubok. Ita kinatibker mo ita. Dani anak. Ad-adan to kumagbaling ka na tibker. Strong. Determinasyon. Saan ka sumuko? Awang pa'y tinakapaayam sang gani. Ano yaman di simple kalagago mo kat mapatawad mo. In case nga rin nga mapahay ka. Anak, tibiyag at pa nakapahay at balagi. In kaso nga mapahay kanto, nagbaling kanto nga tanga na tibker, nga umawat, yan yaman na panakapahay. Manong nemi, imbaga, nagbalinak to nga na tibker. Noon yan tumandet at panakapahay. Panakapahay kinayat? Panakapaay ko ti panakagunod ko ti korso saan nga tamen. Panakapaay kinayat. Agaya takto nga ta iti babae nga saan nga mangayat kanyak. O, jak tumit kayat nga ayatin mo, jak madlam nga agayat kanyak, di ba? Una saan kat urayak laingan ti babae nga sumangarim kanyak tapos saan nga mapaay. Di ba nagbasa kiti college manong nemi saan ko nga dinawatan da papakin ni mama ti panagmatrikula gabutad da urnong ko akwarta. Ketap nung kasta kat mapagbasak ti bagik numapay saan kumarumbeng ta adamat da giti naganak kanyak abundansya met ti kwartada umat sa bali nga pagkasapulan da. Mahilig da manong nemi nga agidundunar kada kitay agkasapulan iti tulong digiti non-government organization agsulsulisit para kada kita kasapulan iti tulong. Agidundunar da manong. Takonot ko rada, bugbog tungak nga anak, santak pa problema, gastusan, gabotagas gastusak ti bagi. Inrapin ko tinagtrabaho iti negosyo mi. Uwan manong, kamayatang agbasbasa. Agsweldo akas iti sweldo iti may nga empleyado. Saan kami nga nangalala iti katulong mi manong nemi tanap
nakaradkadak mo, masapag, tagriing, siyak tagluto, siyak tagdalos, irapin kong taglaba. Siyak ti katulong, ti bukod bingabalay. Soldon dakmad na papagin ni mama. Soldon dak pa iti panagtrabaho ti negosyo da. Ano pala sa pulan da? Nagsayatan na ito nga anak ko na da. Nagsingpetan, naggagatan kan. Okay na ito nga anak ko na da. Iri ba nagbasa kiti college, iti kursok nga computer engineering, manong naming tamahilig ka digiti gadget, teknolohiya, manong naming. Siyempre, adun ti amok saknan iti signan ka na giti live streaming, giti ada ti social media, may banggip ti computer. Adumat manong naimi, dagiti umasadag ng babae. Hi, Danny. Hi. Utang anak man ta kwartam. Ano no yun? Awan ti na yun ti pagmatrikulak eh. Apin nga rod nga siyak tinasidgam. Namo kami nga malaksin nga agpasbasa ka. Agtab trabaho ka pa enjoy negosyo na papakinimamang mo. Makit-kita nga adulat at kwartam eh. So ang kuban ipakpakita eh. Madlaw ko lata. Okay. Para lagi din panagbantriko lang mapikit nga saanin. Kabaylam diyang kabaylam din mang paadal ti bagim, kabaylam pwede mang paadal ti sa bali. Amok. Di lang mabaling nga pagbalin na guy scholar. Are you kidding, no? Anong nga ti supapag mo? Kung pagarigan pagbasahin ka. Siyempre. Nuan niya man ti kasapulang kanya. Kati, tulungan ka. Nuan ti or-orahi ko na sapulang nga supapak na. Basta lagi di pa, iyusar mo, ususto. Nagyamanak nani. Nakagasgasa to tagbalin nga asawam. Kaya ba, di mo kahit kagasawatan to? Apag katawa ka. Siguro. Dito lang awan siguro pa nagkurso natin kanya-kanya. Tsaka mawatan direct na. Ngayon samit nga ulit ni kahati ba nung namiting masinig. Siguro akit mabaing nga tamit ata awan ti dawatak nga ron nga supapak na. Jakmat ibaga nga utang na, jaka sapulan na. Basta ninayunak laing jaka sapulan na. Samit siguro akang kanayon nga magipit. Iso naman nung nami. Ngayon saan lang nga may sa dududwa talo manong nami digit masadag nga nagpatulong kanya nga musli nga babae. Adamat ka di may sa nga lalaki manong nami. Ngayon masadag kanya. When? Mababain ka no idi. Kamin turtured na. Iso da ito ni Nelson manong nami. Tani, siya ni Nelson. Makikita kan. Pasaray sumurot-surot ka kanyak no ka. Apa itu problema? Kahit ko mati makigayam ken ka. Kahit ko launay ti madan ti kayam, apikid nga saan. Tati tao ka sa pulan na ti pada nga tao. Apik nga kahit mong siyak tagbali nga kayam mo. Kabuta okay ka. Okay ti? Nagsalsalutsudak may panggap ken ka. Uy! Dugay man ti amo may panggap ken nga. Kakaiso na ka nga anak. Dan negosyo di parents mo. Wanti problema di parents mo keng ka. Tagbasbasa ka, ago ubra ka pa eh. Siya, supporto nga kmet. Ngayon nagrigat. Ano ko ita? Kahit mo, isarag ka, itinegosyo na papakin ni mama, numabalin. Tapno, saan ko problema ito pa nagbasak? Sure. Ti kahit ko talaga agayam kahit nagitikas kanyak nga fighter. Kaskan ka, self-supporting ka, nga talaga nga kahit mo tagpursigi. Ikalikagom mo. Sa mga baybay antibagim. Sa mga baybay antimasakbayan mo. Sa mga sayangin ti oras. So, welcome my friend. Gawanak, Dani. Kat siyempre, mukhang doon ka nagli-parents ko. Tanong kas no? I-schedule dan to ti schedule mo ang trabaho. Tap na nakastagat. Pamataodam ti kasapulan. Okay? Kabayatan nga awampay lang.
di mabalindag pa-advance, bumali. Sure, ano talaga ka sa pula? Sa pula ko na yun, masadagan, di pa nagmatrikula man ini. O sige, pautangan ka. Nagbaling nga na singed, di pa nagpagayam mi kini Nelson manong, no niya ti problema na, umasadag ka niya, kahit kunana, no adan tumat problema, madak tumat latak na, okay lang. Aging ka manong name nga nagturpusa ko ni ti Korso. Uwan manong name nagaplayak, kat inaladak adagos ti may sa bigbig nga kumpanya iti internet. Abindas pa iti trabaho k manong name. At nalaingak nga ron. Dito'y kung nga mo manong name ni Ria, katrabaho ak metlayang manong name, saan kam lang agpadpada iti posisyon. Iso na manong name at iti graphic arts department. Nalaing mit iso na, kang ronanti amin manong name, nakapimpintas. Ado matindig di babae nga nakitkitak manong name nga ibagak nga napintas yung sa bali ni Ria. Kunak nga rod ka ni Nelson, friend, nasara ko kung ti babae nga nakarik na kiti ayat. Sino? Ni Ria. Oh, kapipintasan ka na kiti aming nga napintas na empleyado ti kumpanya tayo. Kinana naman nung naimit at katrabahoan kami mat ka ni Nelson. Wen, abang isupit na nakarik na ti ayat. Tahapay. Ti babae nga ado di kitay umangar-arapahap keng kuhana. Ti babae nga posible nga sirirapan. Ado di kiti mang sisirap keng kuhana ti kwarta. Di kiti ada mabalin na. Ti babae nga posible nga armen, di kiti politiko, di kiti adda iti gobyerno. Amok nga mawatam di kahit ko sawin. Gatangan da iso na. Wana. Mabalim pa nga, sumrek nga kas artista, modelo, iti pintas na, di ba? Apeng iso. Si kapal nagkunang, ado da kiti bang pantasya ken ko. Ngem di mo ta panunutan nga mapaay ka lang. Manong nemi dahil nga sa lutsod ni Nelson na paulime ka. Dito ka din di ko nadapapakin ni mama nga posible nga dumteng ti panakapaay ko. Nelson, awang pa ti panakapaay ko. Aming nga kinalagkagumat, naragpat ko. Kasi iti trabaho kita, interpos ko, ti posisyon ko. Iti kina-okay ti sweldo. Ore sana kagkid daw, kada papakin ni mama, kabaila ko ti makipatakdir ti may sana pintas nga balay. Akompleto talikamen. Kinamjedogan ko, bukod ko asapol. Ungarod, ngem, no maikomparar ka karigya duma nga napindas ti biyag na, maudodi ka. Kinapintas trabahom, ngem di kita nga rod big time nga businessman. Di kita icon, di kita millionaire. Kahit mo sawin, ti dapat nga agaram ken ayaten ni Ria ken di kita milyonaryo. Wano bilyonaryo. Ano ti mo, baka no, ada anak, dito yung kumpanya nga pagtrabahuan tayo nga kursunada ken kuana. No. Isong itatana sa papay, Dani, sakbay nga makuna nga mapahay ka. Isardeng mo na ta marikritnam. Ibawing mo laing ito sa baling babae. No? Lumaban na. Sinong kalaban mo? No, sino man ti karabal ko iti puso ni Ria. Ada ka di madlaw mo kasla pa nagkrusunada na keng ka. Brad, my friend, sa mong arman ti babae nga 1+ ti pa nagkrusunada na keng ka.
Tapno saan ka babae. Take my word. Di mo ka di kayat. Teoruray kat suportaran na. Alam, kasapulan ti suportar ko. Kat sa mga tungpalin di advice ko. Okay lang. Okay. Kayat mo tito magilaban? Kayat mo ilaban na panagayat mo? Yes. I'm a fighter. Diyak kahit sumuko. Diyak pinrugi, sumuko ako. Okay. Suportaran ka. Babae ni panagaykarkararag ko. Nasabi ko matasaan ka nga mapaay ti panagayat mo kiniruya. Nuanyaman ti kayat mo aramidek para iti panang puros mo ti puso na. Ibagam lang kanya nagasaganak nga mga ramid. Gabuta, gayam ka. Kat siyempre, daotang ko na yung paganakim ka. At daktilo ko damdani, no talaga nga lumaban ka. Di na igagagara marong naming at daan kami iti project nga duwake ni Ruya. Da kami tinakaipakumitan. Deta nga project manong naming kat napasamag iti adada nga closeness ti tunggal may sa katakan. Ipatpadlaw ko idin manong naming umis-isa madlata at amuna madlaw na no anya lagi ipatpadlaw ko kinkuana. Kat magustak launay di isam na manong naming. Jalangin panag-isam na para kakitak tinaka-urnos ng gipan nga nakapudpudaw. Law kong kinalamuyot, kinakintab, kinakinis, tikutis na. O na pulos ti makita nga dadael ti kudil na manong. Sama tama ko na nga ag-make up unay. Rhea, albasan ti trabaho. Ag-relax tayo. Kadwa tayo. Api nga yabang palay da. Kadadaman sa bali nga lakad da. Api nga di pala si kakin siya. Oh, kaya't mo? Awisan naglakad di. Api ka di nga saan. Saan yun kaya't mo papanan? Kapag dahil optain tun bigat, kaya't ko tinulumang ti angin bye-bye. Kaya't ko mangig ti tweet-tweet, di iti tumatayab. Kastangon iti nagsak ko manong nami, iti da ita ka nagtulagan may kiniruya. E mo na nga napang kami ti beach resort. Nakaw, manong nami. Iti pa nagtupis na. Iti pa nagdigos mi, manong nami. Kastangon na iti panakabsog ti mata. Iti pa adami nga picnickers, manong nami. Isot gabon nga inya dayok isuna. Nabangkam ti kadaywan nga cottage tap nagastagat san nga handang araken manong nemi. Nagpadpada kami ti kurso manong nemi, computer engineer met isuna. Kaya magpadpada kami ti trabaho. When? Sunalang ta, sabi nga hanggang magpadpada iti paglaingan. Kasalaradan relasyon mi manong nemi. Nakaragsak kami nga nang gastar iti maysa nga aldaw manong nemi. Kaya di agawid kami. May masalugan din naglugan namin, tilang lugan ko. Kaanon tumanan ti panakahulit ti kasto yung aldaw. Dani, no kayat mo, ulit-ulitan ta. Saan ka ng trabaho? Samot nga rin nga mabalin. Awamod lang tingin mangiparit. Mangiparit nga niya. Nga datatag kuyog. Tada ka din naman nga kinarelasyon ko. O nga rod, since birth, di ka pinadanti girlfriend. Kaya nadudig di amuking ka. Nakasapsapa ka nga nagbaling independent. Sige nga, Rhea. Ala, si Makeda ka na parents ko, siyempre. Sana kakasking ka nga resourceful. Obligasyon din na kanya, siyempre. Inaramid ko man ti pagrabangak, nga nang ipasnek ti panagbasag. And then, napindas mo ti pwesto, kensweldo ka kasking ka. Di ka nadadaan ti boyfriend. Man, kaslasana ka mamati. Dahil ang kinapindas mo. Well, ado nga talaga, dagat tayo, halos nagparintumang ti arig na. Maumet kadakwada, ti sapsapulin ti pusok. Kinapod na, nakadado kita Facebook friend ko. Chatmate ko nga.
Anak kano ti milyonaryo kada bilyonaryo. Mga katotoo, pwede kita mangindi siya kanyak ti regalo. Deta una ti, kayat awang pulos daw awatek. No? Uri no, ada okasyon? No, ada okasyon, okay. Ngem, pwera nga regaluan dak ti kotse, regaluan dak ti house and lot, regaluan dak ti kayat. Sa anak ba't nga rin nga makungkuna nga materialistic? Ano, walingkas ka nga. Kahit ko nga, dagiti usarek, dagiti ar-aramatek at nagkapukan yan. Agpadpadada. Ano ba sit pa nagpadada? Ngayon at least, ano pagpadaan da. Napindas nga rin, no, si kakin siya ti kasawa. Asawa nga sigod. Kung may nagtupay Arven na, sana ka di paayan, Arven ka. Saan nga si mong bat manong naimi ni Ria? Abi nga saan nga sumong bat? Abi nga nga sinaludsod mo dita. Ada ngamin pa nagbuteng ko Ria. Sa anak pa nga napaay. Kadya kayat di mapaay. No. Kayat mo sa uwan, di mo kayat nga paayan ka. Dya kayat di mapaay. Dya kayat nga paayan na. Gusto nga salsulod-sud. Paayan na ka di, no Armen ka. Sabi nga di mo padasan. Kasano no padasek, kalpasan na ka, paayan na tumit lang. Ipakpako anong laingan, tapno saan nga adada nga masaktan. Sa vanity classroom nga agara, madani. Ano nga minti madlaw mo? Madlaw? Ay, ito nakbet. Kasi ka malatag ko na nga, saan taman nga agpadpada, nga madot pagpadaan ta. Sama na perfect, nga agbalin nga couples, nga at least, okay na okay, di ba? Apeng harap nga salsulod-sudan, paayin ka. Diyan kami kahit di mapahay. Oo, pwede. Panakapahay ko. Ngayon lagi pa, Dani, no adabal lagi, ada panakapahay. Diyan kahit di mapahay. Siya mo pala ti tao nga, mangibaga nga di mo kahit di mapahay. Formal manong name nga pinashare ko ni Rhea ti Balayda na mamok dagi di parents na kentuwa ka absat na okay da. Iti pa nakasarita kini papana. Welcome kay ti pamilya mi iho. Agyawanak, sir. Napatas ko din itinagabay nga nagsarming. Anya ti kayo usawan, sir. Hangka pa nga nag-picture? Awang picture yung adwa? At then, sir, ikat mo kaya tabuyain na dyan pa nag-picture yung adwa? Aman, buyayak mo daw ka. Magusto ka buyayin. Anat magusto nga buyayin. Da kay nga doon mo na isisuna lang. Kaslamawata kong tikay tiyon sa sir. No, saan nyo nga mo, ti makakita ka na kayo? Kaduan na nga mga ibaga. Saan kayang bagay? Gabutan na pindas na anak mi. Katsyak, hanak nga gwapo. Hanggang ko na nga gwapo. Nga madamat langam. Ngam saan kang agbagay? Baka kung nada kita makakita ka na kayo kat saan nga bagay ko nada. Baka ito nag-asawa kayo kat apa nga takinahit di babae ka nagpintos kita mo madlang nga di lalaki. Dato yan agad may istorya klakag ka. Ipagbagak latipod no. Kahit nga saan ka din sa anak nga may kari keng kuha na sir. Saan nga dahil dati issue. Langati bagbaga.
Nga mamumpateg tila nga. Tinasken ka di puso yung agpimpinateg. Ipatpateg ko ni Ria. Kat patsin mi met. Nga ipatpateg na ka ti anak mi. Itinikudan nga naudidad kiti papaknang ken kugwapong agar-arip ken kuana. Banag man ka nakasdawam ni ken kuana, wapi nga sikat kinayat na. Anak na sinong batan, sir. Saan na ka mag-sinong batan nga may bagbaga na ka na kami. Nga sikat kayat na. Hani ha? Isungar nga istorya ken ka. Nga nuanet na ngayitam ken kuana. Di pintas na, di ba? Saan nga di pintas na? Di kinasihat na? Saan kami man nga pagpado nga madudag di pagpadaan mi. Tama? Kat inayat na kamit. Saan lang nga? In this regards na tilangam. Ngam di kinataon. Dahil ito explain na kada kami. Explain na kada kami. Ini mamang mo. Mamang na. Nuayat na ngayon na ka. Gabota muna exactly iti family background mo. Diba kasapulan ti relasyon ti family background. Determinasyon at dakeng ka. You are a fighter. Kasta ti sapsapulin ni Ria anak mi. Kasta ka. Inaklon na karodan kasta. Ipatpatag na ka ti anak mi. Kaya moment ng ipatpatag mo yun. At sabi ko ma. Tano bangunan yun di pamilya yo. Awan to ko matidumdumte nga problema. Sa mundo ko mapagsangitan ti anak mi. Ikarik ka na kayo dahita. Talagang sangkod to nga pagsangitan. Meaning sa anak to nga agayat iti sa bali isuntulahin. Manong nemi nagkinaawatan nga rin ti puso mi kini Ria kat kastaon na itiragsak siyempre. Dagiti naganak kanyak ta makita da tiragsak ko. Kasta matan naragsak ni Nelson nga best friend ko. Believe ka talaga kay kadani? Awan sa apulos ti pakapaayang. O kanot ka sar. Ito na kano. Si Kando ti bestman ko. Siyempre, susuno ko mapinsang nga siya. Nagkalaysa kam nga rod manong nami kini Ria. Ang grande akalaysa. Dito'y manong nami nga kinidaw ko ditulong digiti parents ko. Please ma, pa. Kurang ti kwartak. Oris ang kang please, oris ang mong ibaga. Sada ka nga natultulungan, kadeti ornong mi nga para kumakain ka, idi, isun ati bukbuk mi. Wala natin plano yo, hausan nat nga dagos. Ngayon, no mabalingit, iti laing asidag yumat lang, asidagbat lang di family house dahil. Dapat lang. Ulit at for sale nga, lute, iti asidag ti balay tayo. I-check yung mga patagdar ti balay yo. Tatno kakarubat tayo lang. Manong nemi kas laglag tatapaw iti ulit. Iti nalaos nga ragsak ko. Iti panagyamyaman ko kinihapo Diyos. Uwain manong. Takang kanayon na nga patpatgan kadagitikid daw ko ken araro ko ken kuana. Awang bulos ti panakapaay ko manong. Agasim na asawa ko tikas kiniria. Nakapimpintas. Malaksi di pintas na nabalitukan pa iti panagpuspuso na talagang ipatpatag na. Nagdanakam nga road manong nemi, siyempre virgin isuno natin nagikuha. Pero may nga map-map na ka, iti kinabanglo, kinaimas na manong. Perfect ka babae. Ultimo nga nagbabaitan, di kiti ramay sa akin. Mapaling ko nga dilpatan, kasi kaarig na manong nemi. Nadan ka mga road, tika bukbukodan nga balay, manong nemi. Saan kami nga nadaan ti katulong? Abay mo na saan tayo madaan ti katulong? Sweetheart. Siyaklatan. Siyak tinarwam eh. Sa bali, idi sa bali ita. Iso nga masahol tamad lang. O sige.
Damdo ni kasta kat santa nga, maisturbo, iti pa nagtrabaho ta. Kan santa at nga mapanugunay. Okay? I love you, sweetheart. I love you more. I wanted to sa pulik pa. Dito lobong. Laglagi pa, maumpa anak ta. Dandanin madanta ti anak, di ba? Dandanin siguro. Lalaingan ta. Ti sumarunong nga ramidan ta. Anak, sweetheart, anak. Adan talo nga bulan mi manong nemi. Adan talo nga bulan mi, iti pa nag-asawa mi. Mahilig kami manong nukasta nga. Bakasyon, talaga outings kami. Malaksid nga sagaysa kami, ti luxury car. Mahilig ak pa iti motor, manong nemi. Diriga po na no, agpasyar kami. Ano saran ta? Jakotsek. Agmotor ta. Ito ako mo rin, mabutbuteng ang tumarin, di kinapaspas mo agpataray, sweetheart. Nalaingak, datahan agpataray. Kahit ko nga, napiminas no, agmotorsiklo tamad, sagpaminsan na, sweetheart. O sige. Oret okay kamit ng drive. Basta saan ka umininom, ha? Saan mo wheelchair na ito'y lugan ta? Kaano pa nga minumak? Hindi ado. Kanakalingan na may laing, ha? Yung oray ko laman nung naming ibaga ti asawa nga dan nagpitpiti kiti saklot na. Diyan mo no apay, ngawampay. Baka biglain natulad ta na. Nami di may isa nga parbangon manong nami riniing na. When nagpapas kami iti sardam, medyo napanog kami. Sweetheart, Danny, wake up please. Bye. Alamanin? Alam ko saan ka mamuma. Saan ko matasaan nga mamuma? Saan ko matimaumagin ka siyudad? Sukar nga nasawa ka ta. Kang kanait talatang. Agore ka. Awang pa'y liwat ta. Di ba no? Magliwat ako makita tayo panagmins mo ko ma? Loko ka. Oray no kwa kat kwa. Kahit mo saan ka mapupuutan nga. Hanggang dahil iti issue. Mabisina. Ha? Nagbanog ta itay, nabanog ta itay. Di ba? Saan tang bimangon nga nangan. Anak kahit mo nga kanin. Kahit ko na tayo paborito nga fried chicken. Fried chicken? Uy, ada 24 hours nga malablabsan tanong ko nga ada ti asidate, di ba? Naglaglago ta ka na kiti fried chicken, ganda dumapay. Kahit ko na ta kaprito. Amuti nga paborito ko dito. Di ba? O nang, kasi nga parabahon? Ay, sungarot ka 24 hours. Masulit ka. Kakaiso na nga kidawak. Ito lang kami nga kidawak at kasi nga oras eh. Anak kaputing mo ko ma. Kit nakalawlawag tinad kalsada. Adulat at ilugan dita. Kit 24 hours day dyan nga paglako diti fried chicken. Pa-scorean na kapengaro da. Yun man pasa. Yun may sangkot mo ti fried chicken. Kiss nga rin natapay lang. Sige. Sumod lang ka. Hindi mo sa apple mo. Sige, mabit lang ako na. Mabit lang. Oh, sure ka. Nakabrief ka lang. Nag-sure ka. Break ka pa ka rin. Bagay. Sige, oray na ka rin ha. About 15 minutes siguro. 15 minutes. 15 to 30 minutes. Oh, babay ko na. 15 minutes lang.
Manong nemi gabot ati motor ko iti kaira ada iti ruwara iti bagra hindi iti lugan mi. Ken jak pagayb na ikat itulbag ison tinusar ko. Masulitak ba ito manong nemi nga mapan mangalit ti helmet. Hasdig matlaing. Hasdig matlaing ko nakmanong. Isa anak ba nagpatpataray. Hasdig matlaing. Inlokad ko ti gate, sa ko inruwa ti motorsiklo, sa ko man la indrakap ti gate. Kalpasan na, pinabarbar ko manong nemi ti motorsiklo, nga napan iti kasitgan, nga yan ti 24 hours, nga prito ka iti manok, kanda dumapay. Tamang pa lang agsapol ti prito nga manok, dito yung babae. Nabanog namin eh. Kaya't na ti aksida ti prito nga manok. Nagagata nga ako nga nung nemi, lakam ko ti pamigat. Ede, tagawid ak kuman manong nemi. Diyan ka mo no apay. Naisugaylak nga ta. Tapag mo manong nemi, tanang kagagtibag. Napuutak manong nemi nga naitayo ka. Ngayong sanggon nga napuutan pa'y manong nemi no kasanot pa nagdisok. Hidag sublinti puot ko manong nemi. Hospital dayan ko. Ni mama, tinakabantay kanya. Mama? Anak. Dani anak. Nagkamantay ka na po Diyos. Nakapuot ka na. Nakalasat ka. Natinamsamak ma. Ada nang dungparkan ka. Sigun ka dagid nakakita. Naitayok ka. Anati, nagdiso. Imo na nga nagdiso kanya. Di paggama naman nakakit awanti. Nakaito pa ang taulom. Numampisang ka naka-helmet. Yata, sikat mo, tadurim ti. Nakita da nga, imo na nga nagdiso. Anak, akin na nakabilang. Nurse, pakiayaban si doktor. Baka kasaparin si doktor. Ang pangasan ko kung makuti di sakak, ma. Ma, pangasan ko makuti di sakak. Apagasan ko kumukuti na ganit saka. Agtal na ka, anak. Agtal na ka. Dani, anak. Agtal na ka. Agtal na ka. Behave. Anak, noan yaman ti resulta natin pa nakadiskrasya. Nakasagana ka kung mga umawat. Nakasagana ka kung mga lumaban. Ay, ito kayo tumasawin. Si bibiyag ka, anak. Si bibiyag ka. Si bibiyag ka. Umang-angasak. Sangkon nga makutidig iti sakak. Kasta, agbalin akon nga inutil. Kasta nga di mama. No, tsak kayat mama. Manong Nemi, kakaasi da mama, da papa, hasta matan iti asawa. Hasta matan nagiti doktor, manong Nemi, ang mga nanawakan niya. Jak man makuting agpaiso dagiti sakak ni magwalwalaak. Ang nalangatan, no makutik ko ma, ti amin nga paset ti bagik, di adadang nga. Ito ka din, di ko nada. Nadumteng ti panakapay. Ito ka din, di ko nada, manong Nemi. Nga tibiyag katadalan takastoy nga dumteng nga problema. Iba niya na ito ang klase di problema. Di ba nagbaling kong inutil? No! Saan ko nga manunod? Merpayakak nga tao. Diyak kaya't nagbalin nga inutil. Diyak kaya't nagbalin nga ibagada nga awanan. Di sarsarmig niya kayat.
Dumteng manong nemi di kiti gundaway ngagpagpakaasi ti asawa. Isot nakabantay kaniat di ti ospital. Dani, sweetheart. Dani, kang ganahin mong alaglagi pa yung sana kang baybayan ni Ama Diyos. Kang ganahin mong alaglagi pa yung nga adtuyak akanayon itisibay mo. Nakasagana nga mang tarabay. Nakasagana nga agserbikan ka. Gaputi-patpati ka. Hindi ka kumagpanunot ti negatibo. Laglagi pa yung si kami latag ko na, you are a fighter. Lumaban ka. Lumaban ka, sweetheart. Nabayagin na lumablaban ka. Manipadidiubing ka. Saan ka nga nang namnama ka naging parents mo? Kahit nangasawan, nga you are a fighter. Nang rona, adda kami latatisibay mo. No idi kat sa mo una kasapulan digiti parents mo. Ngimita, dito yan ti panawon tapno. Ikaso da ka. Idi ure ang mano nga magastos. Maaramit ti amin. Agsuglilaeng ti dati. Tapno lang makapagdakamit laeng. Tapno may garaw mo digiti sakam. Tapno sa mong ibaga nga may sakang inutil. Sampai na nalaw na ti amin, sweetheart. Lumaban ka lang. Lumaban ka lang, Dani. Amin dagito mga ipatpateg ken mga isaksakit kaniyak manong naimikat kastati kunada. Lumaban na. Saan na ka mapukawan tinamnama? Ni Nelson, ti best friend ko. Asra isumot ti mang magbaga kaniya. Lumaban ka, friend. Fighter ka. Saan ka sumuko? Saan ka nga paabak? Saan pa nga nalpas ti laban? Madama pa lang ti laban. Nelson, ano ko matilaban ko? Kanya tilaban mo, lumaban ka. Sa mong itulok nga, basta latan maupay ka, saan ka sumuko? Yan na nga da kami dito eh. Yan ta nga damat nalalay nga doktor. Yan ta nga sa mata problema ti kwarta. No ka matigitay kakasta kayang ka madisgrasya akit awang kwartada na kit. So, sumuko dan. Nga mapay ko mga sumuko ka. Adadagid na ganak kayang ka. Nga da kwartada. Ada ni Rhea. Nga makatulong pa dagidi peres na. Nagkurang na kasapulan. Atuyak. Atuy kami. Atu kami. Kang runanan niya po Diyos. Nga manatagbalin nga resulta ti amin. Sa mga panunutin nga maabak ka. Ti panunutin kit mangabak ka. May isang laban dito eh. No, panunutin nga maabak ka. Hindi mo sa mga panunutin nga maabak ka. No, tikit mangabak ka. Ibagbagayon lang kanyak data. Tap na nagastakat. Sa anak lang maupay. Ngayon ti ka mo dyanan na. Kastanto ba na tutungpan na? Awanan ti sir-serbik. Sa mga sawan data man, awanan ti sir-serbik. Nasasad lang kumano na tala kon. Hindi kastoy nga adap utek. Adariknak, ada panunod ko, magpanunod nga awanan ti serbik. No natayak kumanawang kuman di problema. Isul nga. Babayad akon. Tamatayag lata na kastoy. Babayad akon. Napaay akon. Ita nga napadasa kon di mapahay. Sana kang kanayin nga balagi. Sana kang kanayin nga ragsak. Babayan daklatan. Hindi akong pakanarangan.
may anak latan. Iti matanunan manong na may anas ka nga rumara kong ti ospital. Tanakasaganan ti wheelchair. Diyos ko. Kaslasanak pala mamati. Kadagiti lang pelikula o no teleserye makitkitak. Ngata may isang bida. Kat may wheelchair. I'm a loser. Binagbagan na ti doktor manong na yun. Saan ka mapukawan tinamnama, Dani? Doktor, tinasken laeng, agtungpal ka. No anyaman, ti bagamikan ka, kas mangagas, tungpalin. Saan mo akong traen? Saan kag panunot ti negatibo? Every other day, nagsubli ka dito ospital para ti rehab. Ken therapy. Every other day. Habat nga rin nga mabaling nga steady ka dito eh. Nga nakakonfine ka. Una saan, da kami iti umasadag, umay amis mo di walayo para iti pa nakarehab. Nasken nga marehab apasat ti bagim nang runaon iti duri. Iti duri, iso ti na pinsala, nga iso ti ayan ti amin, aurat, nga mangbiyag karigiti sakam. Kasapulan ti therapy. Tapno kastakit mabiyag de kiti natay nga urat. Tapno adag sumrek, nagdaray nga dara, ama magkutikin ka. Dagiti ladwa sakam, tisam mo nga maaramat. Ngayon, tumit lang nga maaramat mo, basta lumaban ka. Mano nga bulan, doktor? 2 to 3 months. Kalbasan ti 3 months, doktor. Abarag tungpal ko. May bagnakton na kinisakak. Saan ko nga may sigurado? Saan ba't lagay mong sigurado, doktor? Anong orte sa serviti rehab nga magbagam kada therapy? Liglikam ko matagpungtot akasta. Tati pa nagpungtot mo. Isot ka dada nga mangpatay. Iti nerve buon anyam nita. Just come. Sino kumatisan nga makapungtot? Anong serbi na kumati therapy nga magbakayo kada rehab? Rehabilitation? Nung sa matgay mga nasigurado, ti panaglaing ko. Ang namnama ka kumakinapot, Diyos. Alangan mat nga ibagak nga sigurado, nga sure. Gaputasaan kayo mat nga sure. Sana ka perfecto. Sana ka Diyos, tapno ibagak nga sure. No maminsan, sa lang maminsan ka, dati unang ti panunutan tayo nga pasyente, na kay pasyente. At damat lang ti pasyente, iti umuna nga mangtulong ti bagina, tapno may imbagan. Awan ka na kami nga doktor. No, kaya't mo't may bagan ka. Ngayon no, di mo kaya't may imbagan. Kasi nung may imbagan ka, di mo kaya't may imbagan. Ulitek. Lumaban ka. Mangnamnama ka. Positibo. Kang runanti amin. Kumpet ka kinapot Diyos. Manong nemi, idekada kong didebalay amay san nga inutil. Sanak manabaybayan ti asawak. O nagsinay ka man ng sigaret. Rhea, mabanang lata na panawan. Agsubli ka ti trabaho. No. Awan ti kapat gan. Nusa nga ti panangasikaso ka. Awan ti pagdana gamit pinansyal kasapulan. Adamat kwarta tayo ti bangko.
No may ibus man, adamat dagiti parents mo, ada dagiti parents ko, ado dagiti mang tulong ka data. So, ang problema mo sila. Awan sa bali ang panunutem, ito ipanagpaimbag mo. Panangan mo. Imasim timangan. Subwang ka. Awan di ganas ko nga mangan. My God, kasano nga nga? Ada pigsam nga ma-therapy, ada pigsam nga ma-rehab. Nusik ako matikas kanya, ada ka di pa'y imas ti panangan mo. Sa mo pa yung may imas ti maturog. Talaga nga jak may imas ti maturog. Tapati tagtagainap ko. Makariingat. Gabuti kasto yung kakasasaad ko. Babayan ng latan, Rhea. Sweetheart. Umras ti bagik, han? Ado dire po ko nga dagsan ko. Una di ka matmangan gusto, kan matulog ti gusto. Ketsi ka. May ramraman ak sweetheart. Nusan ka makapangpangan. Jakmat makapangpangan. Nusan ka makaturuturo. Numalakwag ka, ti parbangon. Gabuti pa nagtagtagainap mo. At makariingak ba't nga magpagpatibkirkin ka. Nagpagpatat ang agrigrikat. Ngayon kas pagkarikan nga amin ta imasam timangan, ta imasak matimangan, imasam timaturog, ta imasak matimaturog. Ang tagbaling nga problema ka tanga doha. Every other day, manunay mi nga da umay amangagas, mangrehab, mang therapy kaniyak man. Ni doktor, tinaanos. Adak manen, Dani. Uwen doktor, adak manen, makanong bulanen. May sakit gudwa nga bulanen. Arat marik namin ti magim. Dakay matlang ti makaibaga doktor. No anyot obserbasyon nyo ti pasyente yo. Di ba? No, siya ti pagsaludsudan nyo. Ni katiti nga nagbalbaliwan ti amin katawan. Jak pulos makuti. Ti oray kumalang may sangaramay ti sakak. Gaslawan sakak, doktor. Ora anyat araramidan nyo nga panang therapy, panang rehab, sumalaso. Kumarkaro, doktor. Anat makunayo nga, doktor, nga mga asikaso ti pasyente nga o mati pagbalbaliwan na. Di ba? Kasla awan na ingin nga doktor. Kasla kwarkwartaan na kam lang. Sweetheart, Dani, sweetheart. Saan ka magibiyang, Rhea? Ibagbagak latipod mo. Mano, dawatin nyo tinaldaw? Ngayon mayo pa nangasikaso kan nga. Amo yun sabat ngamin, nga kabaylan mi. Sweetheart, di ka kumagsaot kasta. Babayanak lang, ibabayag lang gusto. Di kasta nga bagbagamdani kasla kayat mo ti sumoko. Ako matibagbalbaliwan ti amin, doktor. No kumada basit basit lang nga magbalbaliwan na. Ti pasyente akit mang namnama kumamat. Nga mawamat, doktor. Dakay man ti mangibaga, ano ito obserbasyon nyo iti pasyente yo? No kayat mo ngumamon ti obserbasyon ko. Kumarkaro ka nga talaga. Makita yo, doktor. Gabuta sa amo nga tulungan ti bagin. Nalipatim nga din ti baga keng kadani. Da kami nga doktor sa nga da kami ti rason no to maimbagan ti maysa nga pasyente. Mismo matlagan ti pasyente. Nasakit para kada kami ti panagsasaom. Nga sa kwarto laing ti apafteran mi. No! Kaya da kamat nga tulungan. Nga masapul nga tulungan matabagim. Doktor, pasensya kayo. Okay lang.
nasakit para ti may nga doktor ti nga ibaga ti pasyente nga kwarta lang tap afteran ti doktor kas kanya. Pakawanan nila ko man ni Dani di kasi ibaga na. Saan ka tumawat ti pamakawan? Ibabaga ka lang ti pudno. Sweetheart, gusto ni doktor, tulong am ti bagim. Ano nito kaya tsugang pa ng tulong ko? Ikusay ko net saka ko rin jakpan makote. Pilitek nga makote. O rin samet. Sige, Rhea ang kabin. Doktor, pasensya kayo. Kahit ko lang masaludsod, no, agsubli kam tupay. O rin saan ka agsubsublin? Doktor, siya tipat yun nyo, agsubli kayo tupay. Please. Sige, kang narudit. Dani, siya ako na mismo tagpagpakasikan ka. Kahit am tilangam iti sarming. Mangisadigak ti sarming. Di mo yasadig ti sarming. Diyak kahit na makita tilanga. Diyak kahit na makita tilanga, kabaysak nga inutil. Kahit tilanga, kaya mangarod tilanga. Siya man, siyak man tikitam tilanga na. Rhea, awanin ti daydayawam kanyang kapintas. Kabutasan lang siksikat yung rigrigat, Dani. Siyak pa yan. No saan ka makapangpangaan, kastakmet. No di ka makaturturog, kastakmet. No di parents mo ti umay. Tapno magbagaan na ka, bugbog ka wamida. Pastamatan ka ni Nelson. Awan ti denggam, pati doktor mo. Sampay na kayat na kiti doktor mo ti umay. Hindi na kayat mo. Ano ti kayat ko? Kayat mo ti maimbagan? Kayat ko. Habi nga di mo among katulungan ti bagim. Kahit ko ti maimbagan. Mawanan tinamnamak pa yung maimbagan. Masapol nga nugot akan ito kinapudno. Nga you are loser. Diyak man kumakayat. Kadno sanggan na makaanos. It's up to you. Dani. Nasanak ko mga pinagatang tipito nga manok. Sana kumanak aksidente. Ita lang ang mangibukhan niya, tikas to, di ba? Di mo ka di maamiris, Rhea? Nga gaputi prito nga manok. Nga nagtripam nga parparbangon. Nga pinagatang nak. Nagbalin ako nga inutil. Gaputi prito nga manok. Lugas tagat siyak naging pasol. I'm sorry. Ngusak man ti babasulem. Dani. I'm very sorry. I'm very sorry. Sorry. Manong na may kabigatan na makariingat. Awan ni Rhea, itisibay ko. Pinukawak. Rhea! Rhea, sweetheart! Nakariingat ko, kahit ko tumapad si CR. Rhea! Di katulong ti May, Manong. Sir, ni Rhea ti masapul ko. Sir, awang mat ni ma'am. Sapulin. Tawagan niyo sir. Ay, dial mo. Alam ti cellphone ko, i-dial mo ti cellphone na, di number na. Tinungpal na. Natendag, sir. Paano na? Tsaka mo, sir. Sir, tulungan kayo. Nagsakay ti wheelchair yo. Usarin.
Anong order mi dak, sir? Saklatan. Ala, kaya yun? Yasadig mo lang ti wheelchair. Ayan. Deta. Yasadig mo pa eh. Deta maabot ti duwa nga imak. Tapno, dato imak ti oramatek tapno mas makasakaya ti wheelchair. Deta, sir. Oh. Ano sumaroon, sir? Wanin. Amo ka pag patarayin, nakti CR. Ilokat mo lang di rito CR, ha? Uun, sir. Manong Nemi, hindi makaisbuwa ko ng karkarigatak Manong Nemi. Ngayon siya tugaw ko wheelchair. Yung nung bajak marakder, Manong Nemi, basta nakit in baba ko ni short ko sa ko pinatayok nisbulan tati mayok nisbok pa Manong Nemi ti pajama. Parang na jingariya. Hindi aksubli ako ng silad ko, Manong Nemi, iti trabaho ti tukador. Nanay jay. Surat ni Ria. Dani. Baka wanin na. Nusyak man ti aking basol. Iti pa nagbalin mo inutil lakas ko na. Gabuti pa nagpagatang ko. Iti fried chicken. Kaya't ka kumahatulungan. Ngam di mo amo nga tulungan tabagin. Matmatayak meten. Imresan ti bagi. Kadyak kayat ti maidalit. Gabuti kastoy nga mapaspasamak. I'm so sorry. Ngam nabannog akon. Tadi mo amo nga tulungan ti bagin. I'm so sorry. Kung nakiding awan pagpatinggaan ti amin. Ngayon mabannog ni ayat. I'm so sorry. Panawan ka. Saan ko hintuli pa nga binasa Manong Nemi? Dinuglog ko. Pinigis-pigis ko itinapili. Saak nagriaw tinakapigpig sa... Gusto ni titaray ti katulong Manong Nemi ngayon. Sir! Sir! Abay, sir! Sir! Abay, sir! Ala, sir! Sir, awagak da papakin ni mamang mo. May datoy. Apaw! Saan ka agwala, sir? Ala, sir! Ala, sir! Manong Nemi, numabalil na ko ma. Kat talaga nga iburak ko amin nga may gamat. May dong padungpar kulatan ti wheelchair. Itong padungpar kulatan ti sakak. Iti diding. Patarayik ti wheelchair ko. Nga kurang nalaing nga. Ibatog ko. Tapno may batog. Pinalawan akong ti asawak. Sa kamagkay mo nagpaligid na pudno. Kung ako man na napudnot pa nagayat mo kaniya, Kriya. Oh, Pau, ti Karim. Palangkantis ka babae. Isang kamat hindi ka mapapalaw. Pinarte serving, sisiguro ko matilaglag nga babae nga mangipatagpay ti kanyak-tikas-kanyak nga inutil. Nga pwede serbi na nga Dr. Pusak. Hindi kayat ko ka kurso. Kasano may nga makatrabaho ak. Kanyak matan ba ko din nagitin tiyamblo nga saka. Gamot sa daglayang niti balay Manong Nemi. Family house mi kat nakadanon nga dagos ni mama. Dani, at mapaspasamakin ka anak.
Binanawan ako ni Rhea, Mama. Sa mga mapapalaw di asawa. Sinungur tirumbay nga mapapalaw siya! Siya tirumbay nga mapapalaw gasta! Ako na kaya na di ba nagbalik kong inutil, Mama? Saan kang inutil, Dani? Ano nga saan? Saan ka nga inutil? Malaksid ni palubos mo na tangag baling kang inutil. Sa mo ka di mamawatan deta? Nga deta ti magbagat ti asawam? Abi nga sumuko. Kunak man nun may saka nga fighter. Abi nga di mo ipanagnek ka ni Rhea. Nga ure awan ni Suna. Kat saan ka nga maapak? Mama, ipalubos mo ka di garudlatan kang katkatawaan na ka ti asawam. Ti asawam nga nagrukruk babam. Ti asawam nga nang ipatig keng ka tinapudno. Saan nga napudno panagayat na? Gabukeng ka. Gabotasan ka nga fighter. Api nga di mo ipanagnek nga yura fighter! Mama. Mama. Api gusto kami tinagbalin nga kaset ko, Mama. Api gusto ikalbasan ti ano nga balay kanina malpalabas. Api nga nagbalin nga gusto, Mama. Dito nga na timbagayo kanya kini nga tumteng ti panlubok. Kapay di ka lumaban ti panlubok. Saan na ka nga subukan ti Diyos no saan na nga namnaman nakabailam ngem no sumuko ka saan nga basol ni Hapo Diyos no dikat basol mo api nga sumuko ka no Mama no saan nga sumuko no kasta agtungpal ka. No saan ka sumuko, agtungpal ka. Nday, ma'am, idasar mo dito iti taraon ni sir mo. Huwag ma'am, itamad lang ma'am. Siya akong tinang templa ti kapem iho. Kape ken gatas, gatas. Matigaim ken gati kape. Saan ka pa iding tem-templahan ti gatas? Pinadede ka lang idi. Ngimi di amumunti. Agtempla ti bukod mo nga gatas. Malagip mo? Idi. Hubing ka. No mabising ka. Mama! Dede! Kung kunam. No saan ko maited. Tapo gusto na iririm. Nga madagundahoy iding. Awanak ka talaga mabising ka. Si ka mismo doon nagtabla ti Dedem. Manipod mat idin. Si kalatan. Sinurusuhuan ka kalag ti aramid ti balay. Itinukudan nga may saka nga lalaki. Manukragsakan kam unay ka ni papang mo. Gabuta nagbaling ka nga dagos nga independent. Malagip mo? Malagip ko, Mama. Saan ka basta nang namnama ka na kami? Pataudim di ka sa pulan. Di ba? Uwan, Mama. Lauminom ka ti gatas. Mangan ka. Complete meal. Agas ko na ti doktor. Ma. Tawakan niya ni doktor. Kaya ti therapist ko. Kaya't mo mitlaing? Uwin, Ma. Sige, tawagak. Takalpasan nga makapangan ka, kan makadigos ka. Yan, addadan doon. Idaddan ti Doktor Manong Naimi. Doktor. Dani. Pakawarindag. No, adaman dagi tinasakit niya ng pagbagak ka. Kada kayo. Okay lang. Maragsakan kam lawan na yata
Kung nanimangmang mo, kayat mo, di lumaban. Kahit kung kami ni panagnek. Kahit mong ipanagnek nga you are fighter, kahit mong ipanagnek nga samo kayat ti sumuko, kahit kung ipanagnek itiday dyan nga riya, nga oreawan ni Suna. Nagbalin nga kaharit ken ka, iti panang panaw na ken ka. Naman pa sa mo, ba't ka di mababalaw ti asawam? Iso kami taking basol eh. Kapot na pinagatag na kati fried chicken. Alam, sige. Ituloy tayong rehabilitation kati pa nakaterapim. Ulitek, adakin ka, apasyente, no kayat mo't maimbagan, tulungan tabagim, saan ka sumuko, adakam lang itilikudan. Manong naimi at dandigid kong daway nga tumakderak. Sige, tumakder ka. Sa mong itulok, dahil sa rukod mo, sa mong itulok nga, matulid ka. Jaklat na makuti ti sakak, doktor. Sa mga makuti, ngam naipadak mo, naipadak mo, ngam no saan, kung igamanti sa rukod ko, matulid ak, sa mong itulok. Ikarigatam. Duwang nga imam, pinakaigam ti saklay mo. Magnaka babayin ti saklay. Ang serbi na nga jakmat makuti ti sakak. Kung nga makaakar ka, gapot ti saklay, sa rukod. Ala, ipadas mo pat nga ikuti. Aramatin ti sakam. Kasta, ala, saan ka sumuko? Kayam. Uwin, kayak, kabailak, tulungan dak, Diyos ko, kabailak na ito, kabailak. May sakit gudo nga bulan, manong naming kastoy tiraramide. Magnaak, babain ti saklay, nga ore no kastauna ito tilang inget ko, manong naming adamat ni mama, mang punos kadagiti lengit ko, no saan kat ni Inday. Adanto ni mama, mang sukat kaniak, no mas maslip ti arwatek. Basta tinasken, pilitek, nga magaraw ko ti sakak, pilitek ti amin, kayak. Taginanakan anak, lalabasin ni bandog mo. Kayak mama, kayak, kabailak, anak ay notil mama. Kabailak, anak ay notel. Sanak nga inotel. Naging gawa nung nami, hindi may sang bigat. Tamok, ngawan tinaskin nga awag. Ang karigatak man nung nami, ginawa at wheelchair. Kalbasan na, nagluga na kiti wheelchair. Ito nakatugawa ko manong nami nakita. Nagiti ramay ko. Ramay ti sakak. Binadas ko kinuti. Nagkutiti. Ramay ti kikit. Doon nga kikit. Kuti. Mangrugin. Diyos ko, mangrugin. Manong nemi, inaalak ti saklay. Impagnak ti bagik, nga saan nga naka-wheelchair, nga nakasaklay, manong nemi, ibadag ko ti dapan ko, pagkutsek, ti ramay na, adan bariknak. Lord, thank you. Mariknakon nga, may padag ti dapan ko, manong naimi ti semento. Saan ka nagchinelas, tatlong mariknak, lamiis ti semento. Mariknakon ti lamiis. Inday, tawag mo, damamagin ni Papa. Alis tuwam. Timakderak, manong naimi. Timakderak. Batag ko ti sakak.
Marik na akong bantot ti bagik. Pinaras ko manong namin pinalagaan, ti panagsambagad ko iti saklay. Pinaras ko ngayon nga iti saklay ko. Ha? Makanagdiragan! Sana ka matulid! Sana ka matulid! Sana ka matulid! Nabagi sumit nga danda papakin ni mama manong name. Anak, baka matulid ka. Ano ba? Hantag ka sarapain, mama. Agayak, kas magitayo. Makuti kong digit tiramay ti sakak. Manik na akong tilamius ti semento, mama. Adan biyag ti sakak. Iyadan mo, Rod. Iyadan mo. Imadaklang ti asirig mo. Adakang kinipapang mo. Baka matulid ka. Adamat ka dito saklang ay sarapam. Alan. Inday. Idayal mo man. Alawagam ni doktor. Kaya? Kadito therapist. Naging ka manong nemi. Na itidet ang aldaw. Na minadukon man ang naming nga naipagna. Na malisto lang ang mabanog. Mabanog lang din sa sagak, mama. Hamo ni pilitan. Yagagangi deta. At least, anak, makatakder ka. Mayadan mo na sa sakam no mampalisto ng mabanog. Adan biyag da. Adan biyagin na giti orat. Adan, siyempre, sumsumbre ka ng dara. Siyempre, noon dara ka makakagit orat mo. Hanggang mumot ka makuti. Manon nga bulan, mama. Sipod na disgrasya. Di mo payamon ti petsa. May kapat nga bulan. Manon nga bulan nga awan ni. Ha? Ria? Agar papak ka nilang, mama? Sino na ijay? Diyan kumitikita dito eh. Nga eday tiri daw. Kat ni Ria. Agar papak lang, ma. Saan ka agar papak? Saan na ka nga pinanawan? Ti asawam. Nagdaed lahing iti sidong mi kinipapang mo. Amangkit kita magdamdamag kaniinday no anya ti kasasad mo. Ken mangisusuro kiniinday no anya trumbing arabiden na. Ken mangibagbaga kini doktor no anya trumbing arabiden na. Saan na ka nga mabaling nga panawan? Ti asawam kapatipat-patik na ka. Hindi makita nga umadang nga umis-isam ni Ria nadlaw ko manong demi. Nagdakil man ti tiyan na. Masikog ti asawak, mama. Saludsudom kayong kuhana. Adatan asilig mo. Nakalawlawan na kititakyag na nga mga rakop kang ka. Dani, Ria, Dani, Ria, agaman ta kini Apo Diyos. Kung nagtupay kami nga kayam, di ba? Kayam. Nagtutulagan mi kada mama, kani papa, nga padasin mi, nga daywan ka. Tapno agbaling nga karit kang ka. Ngay panaknek mo nga uri awanak kat kabaylam. Ngam sang ka pinanawan, sweetheart. Adak lang iti asaday. Gamot sang ka mabaling nga panawan. Gamot ibat-batay ka, tani. Ibat-batay ka matunay yun, Ria. Ikamapay ka masigong ka. Masigong ka. Gapot ka ready. Panagpaghatang ko iti fried chicken. Aginawa ki din.
na panahon nagpa-check up, diyak alaing na ibagakin ka. Ken, gaputa, hamok nga maapektaran ti anak ta, no andakla ti sidong mo, kat kakaasiak nga mga asikasukin ka. So ngayon advice na papakin ni mama, nga adayuhan ka pa ilaing. Tapos narikas na kat maasikasok ti salon at ko, tapos saan nga maapektaran ti anak ta. O kas makita, dakil ni tiyan ko. Eh, nagsublin ti dati ni pintas ko. Rhea, ibaglagi din talimapan ka, kat saan ka simbo ko. Panubok, niyaabot Diyos ti amin. Tapos no masuot na, no kasano ti kinapod no, titong kalmay sa kadata. Saan ka binanawan? Kat saan kamit nga simbo ko? Kaya nagaman ti kinapod Diyos. Nalasata mo dati nga panubok. Saan ka nga nagbaling inutin? Gabuta fighter ka, Dani. Uwen manong nominal pasen de apan nubok. Uwen, ti tao nga talaga pagdalyasatan na apan nubok saan nga amin kat agbalegi ka. At dalat apan nakapaay, ngam dayta apan nakapaay sa mo itulok. Nga isut agbalin nga pa nakaupay, ken isusukom. Aging gasi bibiyag tayo dito lubong manong, lumaban tayo. Panakigasang-gasat. Uwen, panakigasang-gasat, dahi tatibiyag dito lubong. Nadaan kami manong naimit italo nga anak ni Rhea. Nadaan kami ti kabukbukudan nga negosyo akas iti Indra Duarmi. Computer shop, manong naimit. Wen, panagtarimaan, panaglako, ken panag-install, kada kitinasken nga ma-install. Napigsapay lang da pa kini mama, kastamot na nagiti katugangag. Ni Nelson, manong nemi, okay matin di pamilya na. Okay mat di pamilya na. Nakasagana nga mat tumulong, kada kita agkasapon tulong, manong nemi ng runa, kada kita spiritual, ken kastamot na panakapatid care. Iti panunod ketrik na dagiti lumablaban. Ako na tayo, saan tayo nga sumuko, lumaban tayo, tenyaman na panubok, panakigasan-kasat, diti lubok. Agaman naglauna iti anos mo nga nangurunos ka basangan nag-insan keng ka, di detalya, iti pagkasalita, manong nemi. Agaman naglauna iti laing mo nga nang ibasa, kat sapay ko ma. Tadamat na ibatit nga adal, liliwakan pagsarmingan ti bihag, kadagiti padag nga more power to your program. Tuwing nga ratagyaman nga pagaya mo, Daning.